Zahvaljujem poštovani predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Hrvatska javnost se susrela s jednom informacijom, a to je da je umro Mato Mikić, posljednji gradonačelnik Zagreba za vrijeme Jugoslavije, ali gradonačelnik Zagreba koji je zadužio Zagreb u prostornom smislu gotovo na jednak način na koji je to učinio Večeslav Holjevac. Ova dva imena su omogućila da Zagreb ima kontinuitet razvoja i da se građani Zagreba i građani RH odnose prema prostoru koji im daje urbanitet. Kad umre čovjek, a ne umre grad, urbanitet i suverenitet je moguć. Međutim, Zagreb se suočava s jednom najavljenom smrću koja može biti smrt suvereniteta i smrt urbaniteta Zagreba. Ta smrt je sadržana u ovom generalnom urbanističkom planu u kojem se govori o dvije bivše zone. Jedna bivša zona je zona hipodroma, druga bivša zona je zona Zagrebačkog velesajma. Kad to postanu bivše zone, Zagreb je postao bivši grad. Zagreb postaje i u smislu urbaniteta, u smislu suvereniteta, on postaje krematorij. Gubi sve oznake grada, građani Zagreba prestaju biti građani zato što više nemaju točku prema kojoj će se odnositi i koja će im posredovati njihov identitet. Ono što se zbiva u prostoru je iznimno bitno za formiranje građanske svijesti i za mogućnost života. Ljudi koji su svjesni sebe, koji sebe razumiju i koji se prema sebi odnose kao prema sebi, oni umiru individualnom smrću, a ono što čine u prostoru omogućava da se prostor, društvo i kultura razvija. Ljudi koji sebe doživljavaju kao njega, a to je sadašnji gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji o sebi ne može misliti kao o sebi nego kao o njemu. I kad ta patologija koja nam može biti zanimljiva s jedne psihopatološke, antropološke, filozofske, sociološke razine, da čovjek ima problem susreta sa samim sobom, da se nalazi u stanju individualne razapetosti, to je uistinu zanimljivo promatrati, ali kad se jedna takva razapetost susretne u prostoru, kad jedna takva razapetost uđe u urbanistički plan, onda imamo bivše zone, imamo bivši grad, imamo bivši urbanitet i imamo bivšu mogućnost da se nešto razvije. To Zagrebu prijeti u mjesecu srpnju. Da ovo tijelo ne bi bilo samo zakonodavno, da bi ovo tijelo bilo ono koje ima sućutno uho prema potrebama prostora i grada, pobrinuo se Klub nezavisnih zastupnika koji će za 15 dana organizirati tematsku sjednicu, pozvati stručnjake za prostor, stručnjake koji mogu anticipirati ono što se zbiva, koji znaju koja je veza između ljudskog života i života grada i za 15 dana ćemo održati tematsku sjednicu i građanima ponuditi zaključke i vidjeti na koji način se odgovorno, ne na razini apela, nego odgovorno može odnositi prema životu grada i životu republike, a na koji način možemo tu odgovornost svesti na smrt odgovornosti, na smrt grada, a kad je riječ o gradonačelniku, tu možemo govoriti o nečemu što je opisano u priručnicima mnogim, a to je, nalazi se u poglavlju o arhaičnom tipu čovjeka. Arhaični tip čovjeka nije kriv što je arhaičan. Krivi su oni koji mu dozvoljavaju da ta arhaičnost zaživi u prostoru kao razapetost i smrt prostora. Zahvaljujem. 8. rasprava, Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite.